Pastor Paul na le man si le ka ti man si na ngai le ka ti hi aman na sei le ti le sei ti ding man le si hi iba na hi le ti sei de ha api ngo sangin ati ko tam tai ho in kai sangin aman sang na laga hi ko mang ding mi tang le tai mi phat lam mano sangin set na lam ding mi ha ki chi tai le se hi ba na le nok na him him ta po in hat na him jong ta po in hi jong la tu nen ko ho bung mi te ho zo se pakai Yesus Krista jala ai da ithi ka sewa ka khen to ki hui zot na in ko iman jin devin abel Jesu mene kain tem na he Hechung cha in se de in le se hi va na hi le iti se da ho bung tam ta pi hi ho bung tam ta hi masjid ahilawa hi le temper ahilo silim ho ki so tam pidam ta ito hi va na hi le asuma hin ho bung member ho hi va na hi le ipiding ah ta banga hi ho bung hi atam zo hi tia hin tam pi hi va na hi asuma hin healthy church pi hi iti se da pakhen thulam ko sa be se lo ala pakhen thulama hi hoi ta ki gui jot na be se ham ta lo zin church tam pita hi iti chen amangam ta ye chen tunin jong e ho bung mi te ho bung hon jong i he ti wa ka de che hi le tunia hi se topic hi healthy church ka ti healthy church hi very important in ho bung a ding in as in ho bung sunga hin ho bung adam thelo a hi le hin kisit khana tamin kinana tamin kipunna tamin ya chun number 1 kiloi khom na ho bung khatang hi a hi le chun hapata healthy angai ti he chun pathen se ne ho bung ite ho nong Pastor Punjong Hasin training e bolwin ho hin generation khat se ki belo hin pastor khat se chun pastor na to ato chai ting na chun ato sma ma oi pu na ding ake ba na ki chai da ngai tu e lo hin kai hon in bol hi hal chen 4th generation bi ya tinga to he ama hum ki chai le ama ba na koi ham ke ba na koi ham sam atha hum dinga he ba na hum dinga he tai training ki bol hi ya chun ho mi te ho zo sin lo he ding khat chu pathen hu in kai hi pom thota ikai jin ti le ti jong ka sei lo no me he ho in hi ikai no tin ta le pathen thula me te hasamin set la lamin ehin ko chin no min inung dei bang e ma bungel bang ina ki to do no min e ji chun ho in kai pon to te yong su ga sei lo ki in tin tunia sei lo tu so hi le i to pi which healthy church hi in si healthy church dinga in la do ding si ya hi le ex bung ni na sorcha bung ni chang som thum lagi na ki pa na som di lesagi chan ni chu hi in som chang ho dim diu in ki chun kate na ngai te in sim ka te ke ma in sorcha bung ni na chang som thum lagi na pa na som di lesagi chan na chu in peter na zo wa na lung hejun lang John sit su be na Jesu Krista mini na bon chawin baptai chang chi un chule agau theng ki pe hi na chan ding a hi izina mi pe le thu te chu no ho ding le na cha te ding a chule gamla ta a ho pakai ipatheno ama hi a
cầu đinh hồ dấu xe đinh hi ati cho lẽ thu đăng đăng tập thu đăng cho lẽ thu đăng đăng tập mình hết tổ sẽ in atil khovin tu lại không nuôi gilo vào cốm hiện cái hú độn ati cho ta chung thu dốc sen chu bọc tai sẽ sang thảo nguyên cho lẽ hình si ni lệ chung ama hot chu ni sang thum zenin abe tao ve chin ama hot chu so cha ho thuê la jong cái thu hom in jong sang ha sang ke in jong tao in jong gun chu ta in apang det sing tao ve patin thang wat man lang sting ta le abana in all and sim su ki ten yo ting ta le 43 na alanga chen sim su ki de hin ilai bible chang hi ba na hi le healthy church tam pita he kim ni o is it sun tu ni in ngai to te so pite ho tu ni a hi bible so cha bung ni na imu do i pi ham tu hin bela han tam pita me he asin point nga na hin se di wa in asin hin jong ki lu ten it's point nga hin jong it's bible chang sim su su paten calculation about when paten a headline of bible sungai ki si hos paten na bela chen to tam pita hin se do di he chwa hin tam pita hin bo do di he ti cho hin ya chin tu na ban sim ki te Hechung meeting akicha tawe chule sorcha ochu khilki dang tam ta le ne china abo tawe chule ata sanjong se chu am khomon khiljo se nei hingin anei jun chule anei jo athilke u azun abon chawi angai cha akin tu khompi chenin aki khomjin ubin a hi chule ni se in lung khat ta in ho ina guncho ta in aum nan sing ovin ai aum ain ho wa chang ha san ke un ki pa le lung khat se kum en ane ziwe pathen awa chajun chole mi zo se alung dei zo aum a hi chen pagai jin hu hinga ho chu ni se in ama ho chu abe jin ta abe jin tan a hi cha hin bible cha he cha hin bel te cha hin point nga na ka hin la ba in ama sa pe na hin who is church kitina church na ipiham ko ho chu church na who is church kiti cha chin ka na ile verse 41 na chna ki mo na he pathen ta san ho baptai chang ho na identity ke het ho pathen thu na job ho chu na ama ho chu church ama ho chu na it's in church life so here chun ilahin Peter in pathen khu ban sei chu ma chun na as mi tam pita in hu hing na pathen chu an san pha do in baptai cha chan ta ve lại chuyện hữu church cái tình chứ church số chứ hồi hồ hấp thì là chuyện áp bình tháp Christa hữu hình là nên hồ bọc tay trong hồ chút tí này cái chuyện tôi này hình và nói lên sự này thế này họ nắm xuống bên trong bên này này hồ cũng ở trong rồi thì bình tháp luôn leader to ai rồi là bình tháp luôn kill hồ bung dinga kibang cha to tam pita hang pha na hi hồ bung hi ke zeng ki be zeng hin he chi chu ki be ti dan chu ki to na ung thei lo azina me de la ya hin healthy church ki ti ben chu pen tha na baptai chan ung ta ko hi baptai chan jong hi akile la ning tam pita in min abor ngam ta in akun hung tam man ai lo la thi ding pun man in baptai chang mi tam ta ni ai wang hilaya bana hi le he cha in pathen thu jo ko ta san ho chu ti na baptai chang ho chu
John bung thum lang ang hoy bet kinai ne pagka ne Nicodemus sa kihola chun pen kha ding na tin ne ba tai chang ne ti ya chun ba tai chan li lo bin ba tai chun chun e ma e hu in ne po in pen kha na wang chun patin Jesu Christa hu in na chan na wang a chu so chan ang ne ti lai mu ne ani la chun what is church na Hechung su ibiham tape. It's so highlight the moon dele. Verse 42 na chune ki moon hai. Hechung su ibiham verse 42 na chune. Thu hila zong na skinta le Hill zone is verse 42 verse 42 na chun even ale solcha ho thuila zone itho kho in zone sangha san ke in zone tao in zone gunchu ta in apang le jing ta ve ichang na char so chu ewan ibi bo jiwang ewan lai ali church la chi ba nai itho kho It to forming, it's been called church also. It to forming, sang ha sang forming na. Iba na le chai, tam be tam. Just that le verse 42 la sabi na. Iba kin prayer is na tao na mangin jong. Just that le 41 la nga sabi kin na le making disciple is na. Sorcha na saving jong. Just that le worship 47 lang asa kina worship ito verse 45 lang kina sa giving tickets loving fellowship sila 40 lang asa kina le Bible studies na tampi tam sa church iti church wo chun ibiham iti ahile ama ho chun sang ha masam ke umen Bible dung sim khomin pathen thu sei khomin to think ta le loving each other na ki ngai lu na ne invite to think ta le giving us na til pi do ne 45 panas ber giving it ani zong sil so ahin zong jiwa hecha sei jiwa a chun pi do jiwa It's a pathin me text. Pathina tong me text. I wangin, do like hanging wang, a hohin, church giving malain, soup manging zo, lado din zo, church ako na lado din zo si ihagin. Worship. Ay loving each other. Ito hohin talogin, ikantal na. Kina na pitayan pa Hechung suma. Yatsun tunin Ebenezer Community Church ko Hechung ite ho zo sin on Hechung Bible context papatay isim suwa Hechung ko na hagawa imatsat hinatiwa ha kihilay hiluwa pa na kanding Jesu ni kiting yahin khat kinay luting Pathin ba sai lai sa phong ding ilanga lam kai ko lam kai ko se na sa ile ma sa ke pi hon ai sa ile ilanga ding o ding a very interesting ilanga hon an ha sa le pi ding a na ano ma worship very important then pathin tu hi pungka tu aki sei sang worship leading on the worship la and soulful la success and him kita lang kata Lord spiritually at the Masana worship conference I in about in a six Kazino to keni kilometer ya ham hakatsi han dong le kakin han koi ti chu hagaw and kadim han so spiritually at the night it's a tin word say Yatsun
pathen hun kai za hin jong le spiritually adin ngai pathen thui sin jong le spiritually adin ngai pathen ma chelai sak ma spiritually adin dim ngai isa kai loving inung sit jong le thelpi bol jong le spiritually adin ngai na ito ai jong le spiritually adin ngai chitin sen pathen pathen bol ma kitsan ni mo be he a point thong na chen where na bây giờ ama ho cho bây lại cái form gì vậy hầu ina ai lo là ina verse 46 na chen ni na hi le so let me say in lung khat ta in hầu ina gun su ta in ông den zui na verse 46 na chen gun chu ta in ni se ho ina ông me cho mang ni sa ina ki no pi hak ta khat ve pathin hun kai sin ni ki no lo ana ji chu ki healthy church hi ki ti na ama ho wan chu ho ina ha se am ta ta ai lo ai le apa na ser ki na le ina ti na ina jong ki form in chang ha sen ke ti na ilai ni ba na hi le ri si hi ho in ke bilowin ina pathen thu ki se na pathen ho na jong hi important ina ki ko hi e ho in thu pi ta ingai igel lo wang wa hi ali church ma sang khana se ji de khang ta na ina ne ki khom pan se even ale rong bung som le gum na chang na ba na le ina ke khom ma tisna ko ne le ka thana sna Jadi le kolesya bung lina ayong se bana hi le kolesya bung lina ina ke khom tisna X20 na sorcha bung som ni chang som yang ba na le ina ke khom bis tu ko ma hin nu pi hoi prayer ser ka hi bodo te ki ti ka tha no ke sen ahin bodo de hong ka ti la chit chat ki ten tang han ni ni sai kai Satan hin na ha to thau da ni ke chen tho wa la support ni ta wa ka ba ai ka tha no ma ni ase ki ho ho se man wa am bodo no ho bu mi te han ta na ha ge ni ge to tin as an Ebenezer even ale pathen num sin in Jonah in Imran Galatitin, Nukin Joli in Kaman Hilang Alitain. Toa hi hilang asin tang lang se hi ban alan piho hi atang joy tunai cha cha. Alang ahin thate hi piti se dia church khana neo khana siem do le so jana hi. Ka chung ga support hin ba ma bo ko bin jong la ingong na win ten awang ma ke bol bin ten. Ka sun tu kum sun ba hin it is a self church hi thum be hi nei bola Ebenezer te hin ki ka ge le ya chen ngai sa tin ki pi jong le ki pi ham boarding a lo ma ha jong le nu te ho hi hin in ha sa le chen boarding te he ti chung nu tin ai wa ning group self church group adawang sem ta lo ding Ebenezer group su na man le ki chai ni tu ni pi ho tao kom ni he ngã vào lòng vào lòng điều gì này sao suy hẹn chừng hỏi cái bộ mình em hỏi thì tôi thì in cái khổ in tàu nó mang cái gì thu bị sao em bảo hình cái Bible sao này Bible là in cái khổ nó chúng là appreciation how also ôi hiện tại in cái khổ đó họ rất sử dụng số even là hình như mình thấy nghe chừng mà sang cái dòng pastor pana sẽ gì ta in Hechung pick he kizel na ding achu number 1 shared church self church achu ki hu na ya chu pata ina hi khu kha Sunday school an ki khu kha in do ting ka chu na la ya de na ya chu la hi ni ba na hi le hoi lai za ham ki ya ila ma ho hi pathen ho ina ki khom ve ni sein
Ting ta le ina zong chang ha san king no pa hung main un chu ta na me chna ya chu ke che pa te leo te alina chu when itile atiham itile hung ke form siwen na when verse 46 natin bakina to when it's in hoila za ham ai la tin verse 46 natin bakna kisay tain that's in hung tain ina ke form ziwin iti chunin ko mang ziwin Pathena wa choi ziwin khala ka kingai ta ni ko mang ziwe achai na ka sei don non chu why ipidinga ipiziam yalchen even ala verse 43 na chen even ala verse 43 na yellow thing me china pathen lopina 47 na ala pathen awa choi na Pathen, the glory of God, na Pathen wa China, Pathen lopi na ding, abor jo silcho, Pathen lopi na ding, Pathen wa China ding. Dia chen tui hen, hon jong be la hen, tu ne Pathen hun kai sai hun hi, ke wa China ding, ho le ke sa na ding ham, ai lo ke to sa na ding ham. Ki che wa hi nang ma ki proudly ta von tham khat ai lo la thi gun ne khat na ne sa un khai sa nam mai chen thi chen ta the ne na san pi lo ya chen pa the e ba so ni for the glory of God pa the no pi na ding ai e bol zo se pa the no pi na ding ai 47 na chen pa the a ba chai chen So let me zoom sin yung de sin ang un ahe. So in pagkain huhing ang hotsu ni sin ang hotsu agezin tan ahe. Pakin lopi na dinga abol si utsan pakin na ang hotsu pati abowin ni si ami apong. Yaho hi kum som lang hing gota tayo. Ahi le member hi ijat cuma pathin thru sei ki khaw pathin opi na ding pathin phat thei bo na ijat chen taw ko tele tu ni gear ute ya hin e bol jo sil worship like din do pathin i wa chai ho bible chan sim ho testimony sei ho pathin thu sim khom na ho even a ito jo sei e ma kilo ina din ko in Pathen lopi na ding e che lai move ne ye chen tu ni ko ho mu te ho se Pathen nai to na wa khat la khat edition ki te ho zen ten Pathen thu in khang to go ten e ha lo mai jong la Pathen thu ki do to te a chu ti la wa hi le Till ibol zo siwi mo may hindi nga hin ito zo si mo may hilong na tingin ibol zo siwi abidoy abine si ibol nga iwe ito hin min hobong dangin till to pita ta ay lawala patin ba sila sa ta talong lakin lo pita ta ama pa anong tawe pinatiya anting kitsay da bening abu no kamot Iti sangat su in monanum dapat hindi kahuso imani. Ia in til ibol zong siri sports ibol hanlang hawini kai hanlang patin wa chai he pakai za ding he tin or so ke lai han honung ting ta lai jong lai patin phat he bu na ichan dip chen ma man khuchit a bol win alopi haven no win awang a ki chai do ta anung ima cham ta lo Iti hota bang che hi lo di ka dei zin hel khat I bo do ahlet chun anungin in zui ding pau che ki bol ni
ya chun Bible he hi zong leo hen pathian thu sei the hi zong leo hen pathian in iti ki holim pi wam testimony saying dan ina to na wa testimony saying dan ki hil taw nahi direct nga testimony say the lo zong le iloi nu loi pam kha chu na testimony pi ham ta na do the na do ahla jingte na nang testimony na say the Hechung Jisu Krista hu hing na kanay masangin hita pang hin khu kana mangin Hechawat chung hilai mo na chun pathian thung ke sei sin ei le chun ka hin ngai sin ka hung pen tha zo pha na chun pakai za tengen ne la cha ka bol zo sis sin na ka bol zo sis ka ngata in hiti chun ka hin khu no dan pathian thu ta chu pathian na pui no na sei pi ta chu this is testimony number 1 gospel sharing atinga ahi hiachun nang to na jong ke kong thei poi lam kai hong thei poi is nang ma ma na he nachun ko hobumi te ho zo sen hichi he belten pathen I ho hi khunung ithinu lhagau hin khunung lhagau hin kho ichan ding pau gal da jing ten pathen ho dingin ikitem we dunia pha chom cha healthy church apoi mo dan chom cha in holim nawa phat he chan chutan tin pathenen an ngai ho zo se lungsunga pathen abo ta han ki pa thank you